Mamá, non podo máis. Tranquila, cariño. Estás na casa? Non, estou no coche, pero que fixen algo moi malo, mamá. Non me digas máis. Ven pa casa. Todo vai salir ben. Vale, vou. Filla, escoita. Non te preocupes. Ven pa aquí con nós. Ti solo pensa en chegar. Pero que fixen algo terrible, mamá. Shhh. Tranquila. Xa o resolvemos aquí. Ahora pensa en calmarte e conducir. Vale. Quérote, mamá. E eu a ti. Ahora, mamá. Xa estou chegando, que tiven que parar un momento. Por favor, faime caso e ven pa aquí directa. Non tardes, filla. No, vale. Vémonos agora. Non sabía que facer. Tranquila, que ahora xa estás a salvo. Papá, está no maletero. Veña, nena, abre. A ver, ó. Que non vou facer mal. Vou che dicindo que abre. Tu sabes que te quero. Que te chama? E se che ocurre contestar.